Dobro jutro svima. Evo par misli da podijelim u vezi pouke za ovu sedmicu, to jest gradiva koje proučavamo u okviru vjeronauke za odrasle, a koju mi nazivamo subotna škola, koja je potekla iz nedeljne škole. I ove sedmice naslov je najjači dokaz, ili bar tako nekako bi se moglo prevesti sa ovih tekstova koje ja čitam. Zanimljivo je, jako je zanimljiva ta veza koja postoji između znanja i vjere. Sa rastom znanja valjalo bi da raste vjera i obrnuto, ali to u praksi nije uvijek tako. I još je zanimljiviji meni taj naš stalni fokus samo, da ne kažem, ili previše na racionalnom, na pokušaju da se dokaže. To pokazuje da smo mi vjerska zajednica nastala u određenom vremenskom periodu, određenom istorijskom trenutku, bez želje da zanemarim važnost i vrijednost znanja. Vjera kao takva religija, odnos sa Bogom, prevazilazi koncept znanja i koncept informacija koji su, opet kažem, korisni, ali dokazi vrijede samo onima koji žele da budu uvjereni i koji tragaju za njima. Čini mi se da ne postoji dokaz za onoga koji dokaz neće da prihvati. Jedan od poznatih nevjernika, Carl Sagan, je rekao zašto Bog nije postavio svjetleći krst na nebu i onda bi mi mogli i bili u boljoj situaciji da mu vjerujemo. Sa druge strane, ne znam da li će tekst u subotnoškolskoj lekciji dotaknuti tu ideju i tu misao, ali pada mi na ona rečenica koju je napisala Ellen White, koja kaže: hrišćanin koji voli i koga je lako voljeti je najjači dokaz u prilog istinitosti hrišćanstva. I dok se bavimo izučavanjem istine, sakupljanjem informacija, gomilanjem znanja, ne zaboravimo i ovaj aspekt naše religioznosti i duhovnosti. Da sve to treba u nama da proizvede određeni efekat. A to je da budemo osobe koje vole i koje je lako voljeti. Što je, čini mi se, za nas vjernike još teže postići. Ugodan dan želim svima.